Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu muherereye hose hirya hino no kw'isi turayifuriza kumererwa neza cane ndetse tunaba ikaze mw'idonido ry'amakuru akomeye cane akomeje kugenda aradushikaho muri uno mwanya aho tugiye kubashikiriza kuri no muresha kure yacu no yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imyero dende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta amakuru akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya twibanda ku makuru akomeye cyane bakomeje kugenda aravugwa mu bijejwe umutekano politique diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turabaye ikaze rero mu makuru agezwe muri uno mwanya kwa Mungu kwigenekerezo ry'umunani ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 mwese turabahaye ikaze dore ingingo nkuru rero by'umwariko turaza kugenda twibandaho muri kino kiganiro cyacu nkuko bikomeje kugenda abiradushikira amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira by'umwariko turaza kugenda turaheraho nuko General Aguime Bunyoni bimwe mu byaha yaragiye arakurikiranwa by'umwariko hakomeje kugenda hiyongeramo by'umwariko ko yoba yaragize uruhare mu guhitana ndetse no kunyuruza bamwe mu bayobozi bakomakomenga mu gihugu cy'u Burundi cane by'umwariko abo yagezagaho igitekerezo kiwe by'umwariko igitekerezo kigendanye no kuba yarashakaga gutembagaza ubutegetsi bwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ariko bamwe nibacyakire neza bivuga ko kandi yoba yaragize uruhare mu impfu nyinshi cyane z'abanyagihugu bagiye batandukanye cyane abahoze ari abayobozi mu gisirikare ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ndetse binavuga ko kandi ibya byinshi yoba yarabikoranye n'abategetsi bagiye batandukanye barimo nka Aleverian Ndikuri asanzwe arongoye CNDD-FDD mu gihe by'umwariko harimo na General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisirikare c'u Burundi ni mu nyuma y'iko kandi aba bose mu bigiye bitandukanye bagiye barashigwa mu majwi ariko kandi nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye akaba nawe ubwe yaragerageje kugenda by'umwariko abumvisha ndetse yumvikana yuko by'umwariko hari bamwe mu bantu banga igihugu cy'u Burundi ndetse batanakipfuriza amahoro ariko basanzwe baziranye cyangwa se banakorana nawe nkuko bizakomeje kugenda biragaragara icyo gihe kandi by'umwariko amakuru yihuta cyane yavugaga yuko rero hari bamwe mu bayobozi bakomakomeye cyane bagiye kuzasanga uyu General Aguime Bunyoni nga muri iri bohero ariko kandi bikaza kurangira abantu bategereje bagaheba mu nyuma y'uko kandi uyu General Aguime Bunyoni yabaye umusirikare ukomakomeye cyane nga mu gihugu cy'u Burundi ndetse akaba yaranabaye umuyobozi w'igipolisi ndetse akaza no kuba umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi mu nyuma y'uko rero uyu Lieutenant General Aguime Bunyoni yatwe itelefone zibiri by'umwariko aho yarafungiwe ngira ngo murabizi muri gereza iherereye Igitega ahazwi nk'umugwa mukuru wa politike y'igihugu cy'u Burundi hari amakuru akomeza kugenda avuga ko by'umwariko mu musako wakozwe n'igipolisi hari amakuru umwe y'ibanga atarigeze ashigwa ahagaragara cyangwa atarigeze avugwa nk'uko bikomeje kugenda biravugwa nyuma y'uko rero hasanzwe harimo inzandiko zigiye zitandukanye zishobora kugaragaza neza yuko by'umwariko yaba yarakomeje kugenda aranyuruza amahera menshi cyane ndetse hari n'abantu bamwe na bamwe bagiye banyuruza hari n'abandi bari muri procedure yo kuba bari kugomba kunyuruzwa nk'uko bikomeje kugenda biranagaragara ndakubwira kandi byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara by'umwariko ndakubwira byinshi bikomeje kugenda biravugwa ku ngwano zikomakomeye cyane zikomeje kugenda ziragaragara ngaha muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo amakuru yihuta cyane amakuru adafise ivumbi na gato yakomeza kugenda aradusumira nuko by'umwariko uyu munsi aje kugenda haraba ingwano zikomakomeye cyane ni muri teritwari ya Masisi akaba haje kugenda harabera urugamba rukaze bivuga ko rero by'umwariko ingabo nyinshi ziganjemo n'iz'abarundi zaje kugerageza gutera ibirindiro bya M23 ariko kandi biza kurangira bahuye n'ibibazo bikomakomeye cyane dore yuko bivuga ko abarundi bashika muri batanu baje kugenda barafatwa mpiri canke barafatwa matekwa abandi benshi cyane baza gukomerekera muri izi ngwano hakaba hariko hanavugwa ko hari n'abandi benshi cyane baje kugenda baranapfa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira muri rusange urugamba rukomeye cyane rwabire nyine muri territoire ya Masisi
ahari urugamba rukomakomeye cyane ndetse ahasanzwe haragenzurwa n'umuhari wa M23 ndetse by'umwihariko ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kongo nabo bakaba bafise igice bagenda baragenzura. Hari n'amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira, akomeza kugenda aravuga ndetse anagaragaza neza ko by'umwihariko igihugu cy'Uburusiya gikomeje kugenda kirakubita amakompora ku ruhande rwa Ukraine nk'uko amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira. Ndabahaye ikaze mwese rero abanywanyi b'ibiganiro byacu, abatwumviriza mwirere mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi, igihugu ciza cyane. Turabifuriza kumererwa neza cyane, turabifuriza gukomeza kugira uwamungu mwiza cyane. Abavuye mu mashengero turabifuriza ibihe byiza, ndetse n'abandi bagiye bari muri zindi gahunda zigiye zitandukanye turabifuriza ibihe byiza cyane, tunaba ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu tubandanya kugenda turabashikiriza muri rusange. Abatwumviriza muherereye ku mugabane wa Afrika, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze tubabwira nyabune niba utarapyonda ko ahanditse sabone kuri YouTube channel yacu, pyonda ko kugira ngo ugira abana natwe 5 kuri 5, ndetse by'umwihariko amakuru n'ibiganiro byacu ubashe kuba uwo bishyikiriza abavandimwe ndetse n'abanywanyi bawe muri rusange. Turabahaye ikaze mwese rero aho muherereye hose, naho mutwumviriza muherereye. Mu gihe nyiri cubahiro Evariste Ndayishimiye rero yakomeje kugenda agaragaza ndetse anerekana neza ko yoba yiteguye guhangana n'umuntu ari we wese, umuntu ushobora gukomeza guhungabanya umutekano w'abanyagihugu, ndetse n'undi uzogerageza cyangwa se uzahirahira arafatirwa muri ibyo bikorwa. Bamwe mu banyagihugu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bikomeye cyane. Umuntu wese uriko ufisa ahuriye n'akantu kagendanye na politike nga mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se usanzwe abarizwa mu banywanyi ba CNDD-FDD, akaba ariko aragerageza kuba yovamo, ariko aragenda arahura n'ibibazo bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta cyane mu gihe rero by'umwihariko uyu General Guillaume Bunyoni yamaze gukatirwa gufunga ubuzima bwiwe bwose. Hari amakuru yihuta akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko uyu mugabo akomeje kugenda aragerekaho ibibazo, ibyaha bigiye bitandukanye. Hakaba haje ibyaha byo kunyuruza abantu ndetse no kubica mu gihe yari asanzwe ari umuyobozi ukomakomeye cyane nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi arakomeza kugenda aradusumira, aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biratangazwa ndetse n'ibintu bikomeje kugenda biravugwa ari bigaragara, ndetse by'umwihariko bikanashimangirwa ndetse bikaza byuzuzanya by'umwihariko n'ibiherutse kugenda biratangazwa. Hari amakuru avuga ko rero mu mategeko yaturutse ibukuru kwa nyiri cubahiro Evariste Ndayishimiye haba harategetswe yuko by'umwihariko bamwe mu muryango uwo nguyu General Guillaume Bunyoni bari barikuriwe kuba boza kumuraba ku ibohero rikuru rya Gitega, ko batemerewe kuba bogaruka kuza kumuraba mu rwego rwo kugira ngo uyu mugabo azabashe kuba yotuma ibifungurwa hanze mu maresitora, hanyuma abashe kuba yohabwa ishano. Ibi byose kandi biriko biragaragaza ndetse binerekana neza yuko nta gitekerezo na kimwe cyo kuba yofungurwa gihari. Ibi kandi biriko biraba nubwo kandi nyiri cubahiro Evariste Ndayishimiye we yaba yarakomeje kugenda ahura ndetse by'umwihariko agerageza kugenda ahura n'abayobozi bakomakomeye cyane bafatanyije kurongora iki gihugu, bakomeje kugenda baramusaba yuko gufunga General Guillaume Bunyoni ari ishyano yakoze ndetse yakaba yamufungura. Icakora nyiri cubahiro Evariste Ndayishimiye vuga ko rero nawe yabuze icyo afata ndetse n'icyo areka, akavuga yuko by'umwihariko aramutse anamufunguye byaba bigaragaje yuko iwe yaba atsinzwe ndetse nta n'ububasha yaba afite ku banyagihugu ndetse no kuyobora iki gihugu cacu cy'u Burundi. Ibi rero biriko biratuma uyu mugabo akomeje kugenda afungwa. Ibintu kandi byakomeje kumukomera ndetse by'umwihariko byakomeje kumubana isereri by'umwihariko mu gihe uyu General Guillaume Bunyoni by'umwihariko ubwo yafatanwaga itelefone mu masakwa yakoze, ibintu byarushijeho kuzamba ndetse kuba bibi cyane. Kuko bikomeza kugenda biratangazwa by'umwihariko umusako wakozwe n'igipolisi cya leta ya Bujumbura, by'umwihariko umusako waje gukorerwa imfungwa zifungiwe Igitega by'umwihariko aho Bunyoni yahoze ari minisitiri w'intebe mu gihugu cy'u Burundi afungiye. By'umwihariko yaje gusanganywa icyo gihe itelefone ngendanwa zishika muri 2, imwe ya smartphone indi akaba ari agatelefone gatoya. Nk'uko rero aya makuru akomeza kugenda aradushikira ndetse tunabikesha by'umwihariko
abanywanyi bacu ndetse n'abamenyesha makuru baherereye ngaha i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Icyo gihe kandi muri icyo gihe byavuzwe ko uyu musako wakozwe n'igipolisi gishinzwe umutekano i Burundi. Mu nyuma y'iko rero hari amakuru yaherukaga kujya hanze yasakajwe rero n'ibimenyesha makuru byo muri icyo gihugu cacu cy'u Burundi, avuga ko rero ibanke ya BRB iheruka kwibwa amahera by'umwihariko zikaba zari miliyoni amajana 2 z'amadolari y'amanyamerika nk'uko bikomeza kugenda biravugwa. Icyo gihe kandi aya makuru yavugaga ko abari inyuma y'iryo bura rero ry'ayo mahera harimo bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Abo barundi rero bitwa ko rero yanyurujwe n'indongozi nk'uko icyo gihe byaje biratangazwa. Nk'uko amasoko yacu kandi dukesha iyi nkuru yakomezaga kugenda arabivuga, nuko rero n'ubundi byakekwaga yuko Bunyoni ari we waba waratanze aya makuru binyerezwa n'amafaranga muri banke ya BRB, ari nabyo rero byatumye muri ngereza afungiwe habasha kuba hokogwa umusako ukomakomeye cyane. Amakuru kandi avuga ko icyo gihe Lieutenant General Aigeme Bunyoni yatawe muri yombi n'inzego zijejwe by'umwihariko umutekano muri Bujumbura. Ngira ngo munabyibuka hari kwigenekerezo rya 17 ukwezi kwa kane umwaka wa 2023. Mu nyuma y'iko rero n'ubundi yari yabanje gufungishwa ijisho kuva ahagaritswe mu kazi kwigenekerezo rya 7 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2022. Ubwo yatabwaga kandi muri yombi yabanje kujya gufungirwa rero muri ngereza nkuru ya Ngozi, aho yamaze igihe kitari kirekire cyane, maze aza koherezwa muri ngereza nkuru ya Gitega, aho kugezana n'ubu ari afungiwe. Mu rubanza ruheruka gucibwa rero na Senare y'u Burundi yaciriwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose nk'uko byaje kugenda biratangazwa. General Aigeme Bunyoni rero wabaye ministre w'u Burundi cyangwa umushikiranganje wa mbere, ndetse akaja kuba yararongoye n'igipolisi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, yagirizwa ibyaha byinshi cyane bigiye bitandukanye. Icyakora nyuma y'ibyo byaha by'amahera ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye birimo gushaka kwivugana abategetsi bakuru b'igihugu ndetse n'abandi bafatanyije kurongora iki gihugu na Evariste Ndayishimiye, hakomeje kugenda hagaragaramwo ayandi makuru akomeye cyane, aho uyu munsi kuri uyu wa Mungu haje kumvikana amakuru avuga ko rero hari dosiye z'abantu bashika mu 8 banyurujwe bari basanzwe bafise ijambo rikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yihuta avuga ko rero yobe yarabifashijwemo cyane na bamwe mu bantu bari bahoze ari abategetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, harimo nk'umurongozi wa CNDD-FDD Reveriyani Ndikuriyo ndetse na General Prime Niyongabo wamaze kugenda yifatira igisirikare cy'u Burundi nk'akarima kiwe nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira, amakuru akomeza kugenda aradushikira uno mwanya avuga yuko by'umwihariko abo bategetsi nabo batanguye kugenda barakogwa amatohoza mu rwego rwo kugira ngo babashe ko homenyekana ingene ivyo bintu byo byarakozwemo. Amakuru kandi adafise ivumbi na gatoya akomeza kugenda ashimangira ndetse anagaragaza neza yuko by'umwihariko uyu General Aigeme Bunyoni mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yagandagurwa haba harafashwe ingamba zikomakomeye cyane ziturutse ibukuru kwa nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye, zivuga yuko rero abo mu muryango wiwe batagomba kuza kumusura cyangwa se ngo babashe kuba bamuhereza ibifungurwa. Mu nyuma y'iko rero kandi bakomeje kugenda barakorerwa ibintu bitari byiza. Bivuga ko kandi ho baharateguwe umugambo ukarishe cyane, umugambo ukomakomeye cyane wo gushaka kuzohereza ishano rikomeye General Aigeme Bunyoni, uburyo ubwo azabatumije ibifungurwa hanze mu nyuma y'igihe nyine abo mu muryango wiwe bazaba barahagaritse kuba baza kumureba nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Bivuga ko kandi General Neva yoba ashaka ko amatora y'umukuru w'igihugu yazaba ngaha mu gihugu cacu cy'u Burundi. Ikiziga cy'uyu mugabo cyaramaze kugenda kirashingurwa nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa. Ibi kandi byakomeje kugenda biratungura abatari bakeya, aho bakomeje kugenda bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ndetse by'umwihariko ariko kandi imiryango igiye itandukanye iharanira agateka kazina muntu ikaba yarakomeje kugenda ishimangira ndetse inagaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera, ariko bavuga ko biteguye gukomeza kurwana inkundura ndetse no kurwana intambara nk'uko amakuru yihuta, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Intambara kandi ikomeje kugenda irakomera ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse amakuru yihuta cyane akaba akomeza kugenda adusumira, akaba avuga yuko kandi urugamba rwaje kugenda ruragaragara, rwaje gupfiramo abanyagihugu benshi b'abarundi cyane cyane abasirikare.
dusimbukire muri Kongo Imasisi habereye ingwano ikaze hagati ya M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Nibyatangajwe n'umuhari wa M23 binyuze mu nyandiko umuvugizi wabo wa politike mu bya politike yashize hanze rero akoresheje urubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter, avuga ko ingabo za FARDC n'abambari bayo babagabyeho ibitero simusiga mu baturage baturiye uduce two muri teritwari ya Masisi nk'uko bitangazwa. Nk'uko kandi izi nyandiko uyu muvugizi wa M23 yashyize hanze zibisobanura nuko by'umwihariko ivyo bitero by'ihuriro ry'ingabo za RDC byagabwe mu baturage baturiye Inyamitabo nko muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko kandi by'umwihariko ibitero byangirije byinshi ngo bisenya n'ibikorwa remezo byo muri aka gace harimo rero ko byakunduye inyubako zirimo rero n'iz'amashuri ndetse kandi byagiriza imirima y'abanyagihugu nk'uko biriko biratangazwa. Inyandiko kandi za Bwana Lawrence Kanyuka asanzwe avugira M23 mu bya politike zikomeza zivuga ko ibi bitero bitagabwe rero gusa mu gace ka Nyamitabo ko ahubwo rero byanagabwe mu nkengero z'aka gace nk'uko biriko biratangazwa. Asobanura ko ibi bitero ari ubugome rero bukabije cyane bukorerwa abasivile by'umwihariko kandi ko rero bukorwa n'ihuriro ry'ingabo zigwanira mu butegetsi bwa Kinshasa barimo rero by'umwihariko ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi, abazarendo, FDLR ndetse n'abasadeke nk'uko bitangazwa. Bwana Lawrence Kanyuka kandi yaboneyeho kumenyesha ko AFC kandi ibarizwamo n'umuhari wa M23 izakomeza gahunda yayo yo kurinda abanyagihugu ndetse no kubarwanirira ndetse no kwirukana ingabo za FARDC mu rwego rwo guharira agaciro abanyagihugu. Amakuru twamaze kugenda tumenya nuko rero uyu muhari wa M23 wabashije kuba wosubiza ivyo bitero inyuma byawe byagabwe Inyamitabo mu masaha by'umwihariko y'igihe cy'igitondo cyo kuri uyu munsi. Impande zombi rero zikaba zikomeje kurebana ayingwe. Amakuru kandi adafise vumbi na gatoya akomeza kugenda adusumira by'umwihariko arakomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biranakomera ndetse biranafata indi ntera. Amakuru kandi adafise ivumbi aravuga ko ingabo z'u Burundi zaje kugenda zirakubitirwa cyane muri izi ngwano nk'uko amakuru yihuta. Bivugwa ko kandi ingabo z'Abarundi n'Abazarindo arizo zari zarungitswe imbere mu rwego rwo kugira ngo zibashe kuba zashotora cyangwa zibashe kuba zogaba ibitero bikomakomeye cyane. Ingabo z'u Burundi ntago zigeze zirahigwa n'izi ngwano zo muri Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo uhereye umwaka uheze w'2023 dore ko bakomeje kugenda baragwana ngaha muri Kongo ubwo barungikwaga bamwe batazi niyo bajya kugwana, ariko bivuga ko uyu muhari wa M23 rero waje kugenda urafata batari bakeya, abandi urabica abandi urabakomeretsa ku buryo bukomakomeye cyane. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira cyangwa se amakuru akomeza kugenda aradushikira akomeza kugenda ashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko by'umwihariko umuhari wa M23 wamaze gushimangira ndetse unagaragaza neza kudateze gusubira inyuma na gatoya bagabweho ibitero cyangwa se batabigaba muri rusange. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradushikira nuko by'umwihariko aba basirikare bo mu Burundi ndetse n'aba FARDC n'abazarindo n'abandi bakomeje nabo by'umwihariko gutegura ibindi bitero bikomakomeye cyane nubwo hamaze iminsi harabaho ibiganiro birahuza uruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bohagarika izo ngwano. Amakuru kandi akomeza kugenda adushikira by'umwihariko nuko FDLR yamaze kugenda irasha ubwoba ikomeje kugenda iratitira cyane. Amakuru avuga ko rero bamwe mu bavugizi ba FDLR harimo by'umwihariko uwitwa Chore Ngoma wari umaze iminsi wihwiswa yuko rero yoba yarahitanywe n'ingwano yamaze kugenda agaragara. Icyakora mu majambo yiwe ubwo yarari n'abamenyesha makuru yagaragaje neza yuko atewe impungenge n'umugambi wafashwe no ku ruhande rwa leta ya Kongo ko ingabo za Kongo ndetse n'iz'u Rwanda zigiye gutanguza ibitero bikomakomeye cyane kuri FDLR. N'amakuru yashizwe ahagaragara na African Intelligence, ariko kandi nta ruhande na rumwe haba ku ruhande rwa Kongo ndetse n'ubwo Rwanda byari byo ya confirma. Amakuru avuga ko rero hoba hagiye gutanguzwa ibitero bizomara iminsi ishika kuri 5 bihuriweho mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba botanga isomo rikomakomeye cyane ku rugamba by'umwihariko rukomeje kugenda rurabera ngaha muri Kongo. Ariko cyane cyane ni mu nyuma y'iko rero impande zombi zakomeje kugenda zirashaka inyushi ku bibazo by'umutekano muke, ariko kandi bakomeza kugenda bagaragaza ndetse banashimangira yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biravugwa cyangwa se ibintu bikomeje kugenda biragaragara ari bimwe by'umwihariko bivuga ko byoba byaragize
bigizwemo uruhare n'uruhande rwa FDLR. Ibi byaje gutuma rero hatorwa by'umwihariko igisubizo ku kibazo rero by'umwihariko cya FDLR, maze haza kugenda hemezwa ndetse hanagaragaza neza yuko by'umwihariko mu rwego rwo kugira ngo habashe kubaho kugwa canga se by'umwihariko hoshyirwa mu ngiro ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze muri Kongo, ko by'umwihariko ibigendanye no gusenya FDLR ari byo byoshyirwa imbere, ari byo by'umwihariko ari byo nyine bishobora kuba byotanga umusaruro. Amakuru yihuta cyane kandi akomeza kugenda aradushikira ndetse ananadusamiraho, aravuga yuko by'umwihariko uyu muhari wamaze kugenda uragira ubwoba bwinshi cyane bugiye butandukanye. Uyu muvugizi yavuze yuko by'umwihariko bo ubwabo ngo bitandukanyije ndetse batigera banagwana ndetse ngo banafatanye no guhangana n'umuhari wa M23 bafatanyije n'ingabo za Kongo. Yavuze ko bo ubwabo bari ku ruhande rwabo ndetse agaragaza neza yuko bakomeje kugenda barasaba ibiganiro leta y'u Rwanda, ndetse leta y'u Rwanda igakomeza kugenda irabiyeba amatwi, ndetse akomeza kugenda bavuga ko rero batazi n'impamvu y'ibyo biganiro birabera i Rwanda mu gihugu ca Angola, ndetse avuga ko by'umwihariko bo byumvira mu makuru iyo ngiyo badafise ndetse banafise impungenge zo kuzobwabwaho ibitero mu buryo bukomakomeye cyane. Amakuru kandi avuga ko rero African Intelligence yamaze kugenda iratahura yuko ibyo bitero bizomara iminsi 5, ariko kandi ibikorwa bigendanye no gusenya ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze muri FDLR by'umwihariko ari bimwe mu bikorwa by'umwihariko bizomara iminsi irenga 100 nk'uko bikomeza kugenda biratangazwa. Perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky ahejeje kwemeza yuko rero isanganya ry'ibitero bikomakomeye cyane bikomeje kugenda biribasira igihugu ciwe mu bice bigiye bitandukanye. Ni mu nyuma yuko kandi uyu mutegetsi nawe yakomeze kugenda aragwana inkundura ndetse no mukukuzo by'umwihariko imbere mu gihugu c'u Burusiya mu gace mu karere ka Kursk, ariko kandi aka karere kakaba kakomeje kugenda karaberamo ingwano nyinshi. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira agaragaza neza ko by'umwihariko iki gihugu coba caramaze kugenda cyemererwa izindi nkunga zikomakomeye cyane n'ibihugu by'amahanga, mu nyuma y'uko rero mu gihugu c'Ubudage hari haherutse kubera inama ikomeye cyane yaje kugenda iratangirwamo ibitekerezo cyane cyane abahuriye muri NATO. Amakuru adushikira avuga ko kandi by'umwihariko ku ruhande rw'Uburusiya rero nabo bamaze gutangura gukomeza guhamagara bamwe mu basoda biganjemo abacanshuro bagiye gushaka ibiraka byo gushaka amahera ndiko nza no kugwana intambara ku mugabane wa Afrika mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba bogaruka muri kino gihugu cy'Uburusiya, babashe kuba bofatanya by'umwihariko n'izo ngabo zo mu Burusiya guhangana n'ibitero bya Ukraine byinjiriye mu karere ka Kursk. Amakuru avuga ko rero aka karere kamaze kugenda karafatirwamo abasoda benshi ndetse abandi bakaba barahunze n'abanyagihugu benshi bakaba barahunze. Dusubira mu masaha ari imbere.